Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, hey, ta hi tisa ta nyimpi man, ya Gagash, and also kokwani Chauke man. Yeah, so hi hi zama ku va hi ti hlamurisana kwale ku ti-clips ti kona, stuff like that. So mhaka ku very very okay, hi landzelerisa very very yi sungule ka this post leyi nga fika tsala hi kokwani Chauke, leyi nga fika tsala hi ku laha ni ya kona ni nge sali shem, xandla famba xandla vuya. Na mina loko ni birthday u tini na mali a wu yi lavanga ku ri u rhambiwa hi mali, proper things as you can see. Leswi kokwani Chauke of course yi nga fika yi kombisa swo kona kwalano, ivi yi kombisa ku yi ta yi kha yi ya ka birthday celebration ya Cool B kwalano, ma vona mhaka leyiwa. So mhaka leyiwa kahle kahle a yi fikangi kahle ka Gagash, because so but kona very very ku ri ntiyiso Gagash yena a nga yangi ka birthday celebration ya yona kokwani Chauke. So very very it's a some form of revenge ku va yi ya la vele. So I think loko ku ri a yi nga tsalantsanga swa switori yo kombisa ku naye a ni tshembi nyimpi a yi ta yi sungurile. So hi kona laha nyimpi yi nga sungula kona, laha hi nga vi hi vona Gagash a ndla live yo sungula, hi ta hi kha hi swi connecta. So chomi ya n'we yalowo ngo va ku pfucheleni la loko ni nga la ku vulavula hi yena no twa nga ku na ni heta na matimba loko ni nga vulavula swo tala ta bata ka va old mutual swi tele man. Cheke yini swi tele leswi swi nga vulavulaka, so I don't want to talk about it. And then ni feel like he's too old to be doing that nonsense that he's doing. I don't need him in my life. Loko ku ri ku maybe you feel like mina ni look fostele ka John Foster nchumu na hence I don't even know your house because I know myself better. I've never came there. Notice that maybe at some point you own admire, so you want to turn it to something. I'm not the reason why you failed, my guy. If you feel like me, I'm the reason why you failed. That's none of my business. I cannot abandon my own things to attend somebody's shit. If you like don't include me. Has a very so kona very so kha ku tlhawa yona kokwana Chauke, no a yi xaveleriwe, no a yi yena nga ta ku swila very mi ka swimi swona event yo sungula very a yi fayerini. And overall yi la ku invite no King Monada and stuff like that, leyi a kha a refer to yona kwalano no kombisa nga za xavela nchumu ku vanhu very swi Gagash loko lo ve na Cool B. So message lowu a wu fikangi kahle straight ka Gagash loko sweswi a ri ku holeni na Cool B. So hence ni ku loko a yo tsala post ntsena kokwani Chauke yi ku yi ya ku support-eni, I don't think a swi ta swi ve maybe na such a huge issue, i ku yo gega na yo, that's why. Ni nga ri kahle ku swo ndleka ku no famba ni lwa na vanhu tiko leri hinkwaro va kha va loko i nga adviseki na hi fele hi ndla yini? Loko i nga twi famba loko i ku byela leswi un'wana ku advisa swin'wana, you can't be having 100 advisors man if you want to win in life. Ta phutisana hi tibari va ku byela ku leswo swa va ka va ta hilisa ku n'wana loyi wa ku phutisa loyi a swipini n'wana loyi i rini n'wana. My advices are genuine. They are genuine. And lero ku a ni ku advise hi ndlala. Va ni ku advise ka ni ku tlhavela mali ni tlhavanyana ni ku advise hi ntumbuluko na ti-dynamics ta swilo because it's out of love. Yeah, as a vet. So tanihileswi mi nga ku swi twini hoy Gogosh hoy a kha hi advise kokwani Chauke, a yo ka yi nga yingisi ku hi statement xa yena hi kha hi xi yingisela kwalano wena mhaka leyi. So from here vele ya yi ve yi suka swinene le ka TikTok leyi. So hi ta ya kha hi zama ku hi zama ku hi ti linka hi twa ku a va ku yini. Yeah, so it's a challenge because abantu ka TikTok it's a challenge mi kuma ku ma rhekhodelo ya kona, ti-clips ta ti kuma kwale ti nga kota ku ma to. Loko ka Facebook a swi ta va simple ku u download va hina clip, so it's a bit of a problem this side. Mara, it's not there. Yeah, you're busy obsessed with fame. Doesn't work like that. Because she got to go again business advance. She no man. You must think for the future as well. I want to joke for you. It doesn't work like that. So you must. If I want to advise, take a look at moon. You say like that. We're not mislead. You make because in the 1, 2, 3. I'm gonna be telling you when feeling.
ikwatse ku ani tang na support se ni tsika e tavern ya me yi wa maka ku ni fele support o tamba no inokutisana Okay, yeah, so very okay ngena mhaka yi le ku twaleni clearly ku ri nyimpi leyi va ngo hikuva vhele Gagash a nga yi support kokwana Chauke laha ku hi side ra na Gagash ra swi ri impossible since na yena a ri ku running ka a tavern during that day va ku na ti-events ta ku hlaya so ku hi side ra Gagash i ri xi yo clash a nga kotanga ku fika lento but obvious swa twa loko a nga ta kha support a kha promoter la ka kokwana Chauke ku ri ke na a na event so obvious a boya va kha phusha side ra yena ku ri na vanhu va kota ku ya ka side ra ye so yeah yaleyo hi loko hi tweni hi ta hi kha hi ndzi hi twa tin'wana ti-sections ni nga support me ni nga support tinjovo ya clubbing I can't do those things no yeah cause you advise him now ako apfumela loko apfumela the next thing means in that the opposite those who know him they can tell you namgobo swi tsari na ku misa hamba n'wi byela in that the opposite gabi wa swi yeah okay so in relation to this vhele mhaka yo ya mapfulele lana maendlelo ya swilo yi hlamurini kokwana Chauke yi hlamurini ya ka live vhele kwale ka TikTok response ya kona ku lantisi ku hi side ra mina yi ni tsemeyana nhlana ni ta mi hlamusela ku wa ni twi na ku yi ni tseme nhlana in overall because side ra mina a ni twi na ku Gagash yena a fika va kha hi pfuna kokwana ina Chauke in terms of ku rhana a club hi ku hi a swi tivaka na swo negotiate mara i hlamula yona yi fika yi kombisa leswi I think nga ku tlharihe ngopfu Gagash na a wu nyumi no vule ku ni yi byeleni kokwana Chauke ni yi byeleni kokwana Fanyanya ku yi nga pfuli Good Friday i ya wena Diamond ku nga ta ni lawula ku ni nga yi pfuli a wu nyumi no hi ku mpapu lexi xa ncila wena xa storage sis vulavula i ya mahlweni vulavula i ya mahlweni hayi the response ya kokwana Chauke ku yeleyo hayi Diamond oke ya ye so swi vheta swi va huge issue because na mina hi side ra mina kha ni ku hayi Gagash yena a nga kota ku va a yi advice mi nga ma hleketa ka tikota ti-videos ta mina loko kha ni analyze mhaka leyi le Diamond walk so ku hi yona side ra yena kokwana Chauke yi kombisa ku hoyo Diamond walk ya yena Gagash lero mina from now on mina na ha voni ku ni ta advice ku ya mahlweni na loko swi heta leswi nga fambangi kahle because ha swi twa ku hi side ra yena kokwana Chauke Diamond walk ya yo ku hala a fika a hi nyika an advice yi ndli ku rhandza mavona mhaka leyi so yeah mhaka yaleyi hlamurini Diamond walk ya yona ku hava lo nga ta yi advice ku yi fiki yi endla yini hi club ya yona okay hi ya ka tin'wana sections and remember his target market are not my target market I run so far loko a no la ta rana swin'wana na ye kahle a yi ta va yi ri kule ngopfu so but he doesn't listen the problem he doesn't listen alright no ni hleketa ni hlamulekini swi lava ku kahlekela vuxaka byi swi tele my brother ku va ku ani vanhu va na ku talo va lava ku hi va lava yena ni n'wana vese ka swo tala ngopfu ni ku vona the other thing i va fanela vambirhi lava xin'wana na xin'wana hambi ku ri ku va ha ri ku phameni hi teke video okay ndhawu leyi a yi nga ri ready ku yi nga pfula why ni vula sweswo ku yi nga pfula after loko ndliwe grand opening wa tlhe i komba ku va swi vele ku hoxeka mara ku ri ku endlini grand opening what that tells you ku ri it was never ready ku va yi nga pfuriwi hayi as of head point yi le ku twaleni kwalano but vhele a yi hi hlamurini kokwana Chauke ku yi nge twi hi yena i ndhawu ya yona liya ndhawu ya yona a yi twi hi yena va fanele vambirhi swa ku i vula emazunction a heleli kwalano ka yin'wana ti-live ta yena ni tsundzuka kha hlamula leswi swona kha kombisa ku hi side ra yena i dyondza ku a fika va nga ri involved ka a business because makete wa vona va na makete ya kambe swi vitana ti-bowlers va na makete ya vanhu lava blowaku mali yes va nga va kha va attract crowd mara a certain crowd mi kuma ku ya vanhu vo bawula mali leswi a kombisa swona but hayi kokwana Chauke swi yi nga swi vula a yi zangi yi teka advice ya yena yi endla swilo hi ndlela ya yona ha tin'wana ta ti-points vhele nga ti kombisa a ti-director to his wife boss lady a kha kombisa ku hi side ra yena Gagash yi twi na ku yi nghenela ngopfu ka business hamba khala ku zama ku advice yi tshama yi ri kona always yona yi tshama yi kha yi influence the-decisions and stuff like that me ni ta ku ndlela xitori wena ni ta ku ndla swilo swin'wana loko ni langutise tlinyanya munhu wena a toloveli Gagash n'wana ntsongo wena i ta nyanyana mageva ku vuya ka mageva straight wena swi vula ku ta ni tolovela
a wu nyumi no nyuma mi ya thima pana mi ni robe mali na yi lava mali ya me back mali leyi mi nga ni roba na ti-artist ta hotela ta mixikaxika leti na yi lava mali ya me leyi mi nga ni roba i tindlu nga ku tlharihe ngopfu Gagaxa ne vulavula i ya mahlweni vulavula i ya mahlweni wehe ni lava mali ya mina na va Billy's Boy na yi lavi Okay, ya mhaka leyi ya mali vhele Gagaxa a fika a hi hlamula ku swi endlise ku yini so hi ta hi kha hi zama ku va hi lava section ya yena hi twa ku hi sayiti ra yena i ri mali leyi swi endlise ku yini why va rhobe kokwani Chauke mali ku hi sayiti ra loko yi ri va yi rhobeni so hi ta hi kha hi twa ku i yi pakise ku yini point ya kona laha back to Billy's Boy loko a fika laha va kumana ku ri na va Steve Ofu va ku a famba ivi a fambaka mfanelo loko a famba a ya ku performing a ya kwalaya kwani suku ye performing kun'wana cause a fanele a tale le mariveni a nga ha tanga mariveni so ya lawula loyi the first event leyi yi nga feyila kwalaha so ya ku kombisa ku a famba hi ku vhela u nga ri na vanhu and stuff like that issue i ku ri na va fikele va ku vandla event yin'wanyana yi nga ku ya a na ha ku ri rini swa mavhiki lama nga hela ya vumbirhi so Billy's Boy a ku ni nge tsuki Joni ni ta Diamond Walk ni tela 5,000 ya balance ku ri i balance ya event leyi yin'wana so swi vula ku sweswi you must transport me loko i ni transportini again i tlhe i ni nyika yini i ni nyika balance ya okay sorry no okay mi ta ni khomela ne hi mhaka flu loko a fambe va ku no mina ni nge vuyi ni vuyela mali ya balance ya event leyi nga hundza then ni tlhela u ni transport va ala va ku a ku na mali i fanele a vuya ta performa 5,000 mina just told mi nga yi ya hi mena no n'wi byela ku nga yi cause anyway i balance ya event leyi nga hundza leyi nga fayirisa hi mani hi ti-event organizer so n'wana wa vanhu i fela yini kwalaho na mali a ku na mali ku na mali nga ta yi kuma nga ta ambala a ku na mali nga ta yi kuma so ya as a can ye story xa twala event leyi sungula yi nga feyila so a va kombisa ku va ta tlhela ndla yin'wana event a va ya ta performa so ya agreement a yi ri kona agreement a yi ri kona swi komba na ku Billy's Boy he was willing to go and perform yeah, just to honor kokwani Chauke but the issue leyi nga kona tani swi twa kwalano a yi nga lava ku nyika na mali ya transport yo a vuya haleni hikuva a ndzi phela still a ha performa hi mali leyi nga hundza liya na mhaka leswi a swi ri fair ku this time around or hambi u nyika na thero ya transport hikuva a swi twa kwalano a ku charge 5K so a swi ta make sense that way transport a yo durha mhaka yini na yini but of course xitori lexi xa yelana xa Cool B so since service a yi renderiwanga it means Billy's Boy va fika va kha zama ku va arrange a kota ku tlherisa mali ya vanhu so a tlherisi mali ya vanhu loko la yo byele Gagaxa manager yena phela so Billy's Boy it means fika tlherisa mali ya kokwani Chauke 5,000 ya yona va arrange yi tlhele ku a nga ha offeranga service so ya hi sweswo ko ku vhevhela ka beef loko kha ku liwa un'wana na un'wana swo boha ti defender mi nga mi yi vona ka case ya Cool B hi kona se hi nga vuya hi swi twa swi tlhatlhatlhatlhiwa swi ri kahle laha munhu un'wana na un'wana wa ti defender lero a ku laveka face to face straight la mavana mhaka leyiwa na ku va ni vulavula swona twa ni dya nkarhi ku a ni famba hi phikizana na munhu wo vula vanhu ku va twa ndlala ku ri ku na hi le sayitini i le ku twe ka ndlala va ta ku swi nandzika ngopfu vula mani twa ndlala mani a nga hlambi a wu hlambi mfo I know you a wu hlambi ni ve kusuhi na we masiku ya ku tala a wu hlambi a wu hlambi ene a wu na nkarhi na nsati wa wena xa wena i ku tshami khome mabiya byala ni nga ku nwela byala na mini tsutsuma bya mavito mara hi mhaka ku I'm matured na ta komba mani ku mina ni na yini na komba mani ku me ni twa ku nandzika vuton'wini na Joni ni owna 5 houses we ni owna yi hi ku resort va yi teka yi vuyela ka vini va yona i tsandzekini no yi hakeli yi heta resort mara wa cacana na munhu loyi a ownaku swilo swa mamiliyoni a ni tivi na ku swi ka swi va njhani na ka wena loko kumbe mhaka ya ku hi gogoga u na nchumu tolovele ku wa okay hayi okay yela ku ri point ya kokwani Chauke ti nhlamulo laha video yi ndzi ku ta hlamula na swin'wana so ni ta ri kha ni zama ku va ni chele swi hlamulana and stuff like that so tanihi swi hi nga ku swi twini kwalano
ya kokwani Chauke yi le ku kombiseni ku hayi Gagash i le ku tsandzekeni ku hakela resort leyi ende yona yi na 5 houses tanihileswi mi nga swi twa kwalaha yi na 5 houses loyi kha yi hlamusela kwalaha okay ku ndleka ni manga hi mowa ku na Gagash na hala Gagash ku ri a yi fike yi ri hala a res a hi te ku ndema laha tanihileswi mi swi ka ku swi tweni kwalano yi na 5 houses so mhaka leyi vhele i yi hlamurini Gagash hi ta kha hi lavula ti-clips ta kona vhele ta timhaka ta yena ta ti 5 houses na mhaka yo i le ku tsandzekeni ku hakela resort leyi loko yi ri i le ku tsandzeki resort a ya yena tanihileswi mi nga swi twa kwalano so a hi tweni ku Gagash a nga ha hlamula a ku yini about this matter lo wa nhlana wo ka nga petseki wa ni bayizela i ri ka mina i ta ka u fika a ku mina a ni na nchumu a ni swi tivi ku tivuke timovha leti kambe timbirhi a ti tikoloti nchumu benze liya na tiriticha tikoloti nchumu ene resort liya na yo a ni koloti nchumu a ni swi tivi ku nkingha yi le kwini ke mani compete na yena i ri na 5 wa tiyindlu knowing him personally I don't know if you know him a ta va nga yangi ka yindlu yin'we a fa ku ri ti-20 ta Aprele ni ri kwala Gauteng valungu yi ri ka yindlu yin'wana i ka yin'wana ya tiyindlu ta mina ma n'wi tiva munhu luya a ta va ndle khale there is no way ku va xexi xa xindlaku a nga lava ta tiveka ku hi le ku ndle ka yini there is no way so mara hina hi fanele hi phuva hi ndleka ku na hinkwenu hi huma ka khashani hi pfumela ku bayizisiwa or as n'we bayizisiwa ka ku bayizisekanga. Hey, I'm sorry, Vakakashan. I'm sorry. I'm gonna family members there. I'm very sorry for that. Hey, so maka yale so lo ke yingisa the claim le mashto ngo vo ku defending no ke yingisa so a swi lava va ri va kha va hlangana straight ka live hi dyondze swo tala le ka Khulibeni na Gagash ku munhu wa ti defender hi yexe loko swilo swi kha swi fambisana side ra yena so ntiyiso wu kumeka loko se ti kha ti hlangane face to face general ka timhaka to fana na tetiwa tanihileswi mi swi twa kona so Gagash swi kombisa ku hi sayiti ra yena nga ku the resort resort tlhelela ka n'wini wa yi tsandzeka ku hakela mali there is no such kind of things. The resort, the reason why I wanted to sell the resort back to the owner i mhaka maphepha the reason why I wanted to sell it back to the owner i mhaka maphepha nothing much hayi mhaka mali or anything i mhaka maphepha because I'm struggling to get the papers ka ndhawu leyi and I need la pressure ya nchumu I'm not sure for 10 years ni nga ndli nchumu na pressure ya nchumu so that's why we nga na the competition but is here vutisela swilo va ta ku feed information ya wrong vanhu majamuka loko mi ri ndhawu himpela a ti kotani siku dzuku ya lavi swona mhaka ya resort kona vhele se yi khale hi swona ku Gagash nga ha ri ku yi running resort as expected so mhaka hi yaleyo ku hi sayiti ra Gagash ri timhaka ta maphepha as it's already started as master t a xilo lexi hi nga ta va xo hi ngopfu hi swona ku munhu un'wana n'wana a nga ti defender na ti-proof ta pfuna ni yini na yona vhele yi kombisa ku yi na tindlu ta 5 tani swi vulaka swona ya naswo a swi nga proviwa just nje ya ha ri ka yona section level vhele tlha kombisa na timhaka ta movha ya yona a ni ti ku i ntiyiso or a ntiyiso na because ti ta tlhe ti hlamulana kwala so a hi twini Gagash ku i ri swi ndlise ku yini hi movha ya yona kokwani Chauke ya leyi nga na yona a ni yi na the Hilux yes ya ha ri kona yi yo va na ti-challenge to karhi a swi bohi ra la hi swona ka master t ni hi tarha ku robota loko a swi robotiwa kun'wana ya yi na yona that car and also the BMW ya le hi vona X4 ne leswi swo ka swi nga kona we know those things wo kota ka registration se ta vula ku this car belongs to bank ya so and so and so a yi phuvanga phela mani phuvanga so o twi nga ku vulavula ntsena la ka social media i tsakisa vanhu swilo wo koka kunene yindlu loko hi vulavula title deed I mean u na yona handle ka sweswo futhi na title deed a wu ta vi i ye khale le ndlwini i ya i yima endla life ku ku ri ti-20 as I've had so statement lexi Gagash vhele a nga ku xivuleni xo movha leyi a hi yona yi xikaneteni but I think at this case self ku huma maphepha Gagash u humeseni maphepha loko a faka Khulibela I feel like kokwani Chauke ka this case no I fike yi humesa maphepha ya X4 yi tlhe yi humesa na maphepha ya Hilux ticket a ni xave M440 hi kokwani Chauke tekani liya ni lavaka yona ni yo yi tlherisa wa swi tiva ku a ni xavini M440 ene ni yi postile hi wena ni nga ni advise kasi ku advise munhu i nandzu na ku tsha i ti ta vulavula hi swona kumbe ni nga n'wi advise yini ni tshikile empela ni ku nyika
niki 30 days ale movha leyi lava ku yi xava swi nga endla izi ku kwinya u nga yi xavangi ku byela vanhu ku swisiwana nda ku ya xava M4 leyi ha ku tumbulukaka Okay. laha ta ku komba swin'wana wa yi vona leyi wa yi vo leyi la ku yi cinca leyi a ni yi koloti na peni leyi la ku yi xavisa leyi i M4 leyi wa yi vona hi leyi la ku yi xavisa leyi a na ha ni laha na ha yi laha a mutini ni ta komba ku la ku dyiwa cash la tatisa M4 ya sweswi ni xava na X6 ya sweswi i ri 2 same time ni ta ku komba ku titwela ndlala hi mfumo wu twa ndlala a yi twa ndlala munhu wa mali wa famba hi movha 700,000 wehe khiti byeku na mali wehe i fambi movha langusa baki liya ni fambaka hi yona mfumo GD6 liya 1,6 meter liya Loko mutwani kokwani Chauke swa 1,6 meter ku na ni vulavula hi swona tselai mara loko hi twini but I feel like ku hi case ku hi beef ya vona loko a swi huma ku huma maphepha hi swona ku hayi phepha a ri fambi na bank ri vito ra munhu a swi ta olova nyana hayi loko kalakaleni ya 2025 ni vonile ya CS laniwa mfuye kona ni vula leya letin'wana na ta normal hi swo ku yi nga yi kha yi famba ma 2 something million loko ri ya normal because leyi M4 CS leyi ya loko xa movha wa 2 million a wu hlambi ene a wu na nkarhi na nsati wa wena wena xa wena i ku tshami khome mabiya byalani nga ku nwela byala na mini zi tsutsuma gogoga u na nchumu tolovele wa wena n'wani hava wena vo ku ndlela vana lavaya u na n'wana wena wa ta nga zini laha ta nghena dzipa u na n'wana wena ya n'wana mfu yi hava nchumu wena xa wena i byala lebyi byi ku tlelaka a wu na nchumu wena a wu na nchumu a wu na nsati wena wo va swa wo va munhu u na nsati wena a la ta zani nghena ku wine a la ta zani vulavula ku wine ka u na nsati I know you a story lezeni ta ku hi prova nchumu ko va beef a hindzi a ni na ku veleka vana va gagashi but nsati wa kona of course ivi a va posta on Facebook hi ku nkarhi wun'wana yi pfa yi va na ti-restrictions YouTube and video leyi lehi ngopfu heyi a ni la ku va na problem yaleyo hi ku ni nga dlaya no edita but ku lava ntiyiso vana va kona va fana na Gagash xihundla va fana na Gagash vana laviya ko va a beef this section hi ngo yingisela hi twa if ku ve na la new information because vavasati ni nga lava ku va katsakatsa ngopfu la ni zamile ku va ni swikhathakhatha leswin'wana maybe ngo ze hetela hi outre ya kona loko se ti hlangana because ti hlanganini guys phela ti ve ti hlangana inani kokwani Chauke na Gagash hi ku ni twi na ku swo tala la hi swi khavharini la loko ni kha ni yingisela this video ti ve ti hlangana vhele ya ku tlhela ku va na mhaka yin'wana ka va trend mhani yi vonile mara ya no yi langute tihlo rin'wana loko a ri dzimela ntiyi ku na leswo vhele yi ka swa swiseveseve ku fa ku donetiwa mali yo karhi ya ku hlaya swinene ya tichekacheka na ha yi tsundzuki kahle mali ya kona tani kha ni vekeleni kwala on screen so Gagash fika a yi challenge mhaka leyo ku i twe na ku swi nga swi ri fake ku hi sayiti ra yena and I had some doubts ko kumbe la ni nga la ku yi nghena mina person tani a swin'wana mina swi langutana ku a ridzi ai phuvangi munhu a sukaka hi nyikele ni ndle cheke ya mali muni ya so i tshame yi vona ku cheke ya ku tsala ku kokwani Chauke kumbe cheke ya ku tsala ku boss lady that's an authorized document ai phuvangi don't leave a lavish life on a zero budget my man we are watching on you bari ngopfu wena kam i dovani a wu pfuni nchumu wa ta n'wanuna a nga endli leswi wo swi ndlaka i holove na vanhu vangani wena lembe leri u komba ka u tlharihangi vona u holove na xa makhombo a ku byela hi nsati wa wena u holova na kumbi a ku byela vanhu va lava itsi va teka i komba ku i andamani na nsati wa wena va rhuketela nsati wa wena itsi va teka i va vuyisa kwini a sayiti ra wena va va hluvule nsati wa wena i mani a nga n'wi vonelangiki nsati wa wena mara va ku byeli swona wait a ta vulavula nsati wa mina i ku i ni dzudzisini loko na ku xava buruku ya 17,000 i hembela xichava i mani a nga ni dzudzisi lomu endlike ni xava xikipa lexi ndlaku 15,000 i ri haha Gagashi ya teka a ya titshuleta kusuhana va xa makhombo ku ri ku va rhuketerisa se mi ta famba ni tiko leri hinkwaro loko munhu a ni rhuketerini ni n'wi zonda ni nga swi ni n'wi zondela I can't do that loko munhu a faka kusori na wehe ku na vanhu va nga ku dyohela va nga famba kusori vuton'wini then mina I'm a businessman loko mu xa makhombo a fika kusori ka mehe swi va swi cince swin'wana ka mehe ende loko ri a swi cinci leswi a nga swi vula i swi vurini yes I'm living
na tihlo rin'we ni hanya nga loko okay hi luya i ndle 1 2 3 a swi vuli ku ri ni fanele mene n'wi dina ya what you call business opportunity because that business is not mine at the end of the day loko ya twana yale point lwa ngopfu yona ngopfu loko minkarhi leyi Afrika na Benjamin president a hi analyze ku i timhaka ta mali i timhaka ta business a swi kombisa na hi minkarhi leyi ku Benjamin nga na huge fan base kota ku va n'wi chela mali so loko va kha va n'wi chela mali hi ndlela leyi swi easy for him ku a va rivalela a pretend in other words swi easy ku a pretend swi kahle hi swipakisa sweswo a pretend ku kota ku ndliwa mali swo sweswo yeah. Hi, Areds guys, I think it's dove heta with an outro because ava kota ku va hlangana kokwani Chauke na Gagash but hlangano ra kona vele a yi zangi ku chaya kahle hi ngo pfula hi vona laha ku swi ndlisa ku yini yeah. Mara swi endla ingaku tlasi na mina wena a wu na tlasi a wu na nchumu tshami ki ri rhuketela vanhu i olove na vanhu vangani kusuka January until today va tele ngopfu wo un'wana na un'wana loko munhu leswaku un'wana na un'wana u olova na yena un'wana na un'wana a ni nge ku hlamula hambi nghenini ni to huma a ni vulavuli na wena ya Chauke ku njhani wena ni nge vulavuli na ku njhani mara ya Chauke ku njhani as ever di kombisini ku yingelwa na yena so swi loko yi ve yi khansela so yi kha yi ku yi va yi herini live loko ze yi ndla pause so kwalano so hi leswi mhaka of course yi nga vi ya endlisa swona yi n'wi hlamula loko hi cheka this la hi ngo hi yisa makumu hi vona a ni xave M4 phone a ya ha hlamula use hela so hi leswi mhaka of course yi nga xiswona for now I think I tried my best ku ndla a summary yeah, the right way. Yeah, I've tried my best. So leswo guys, mi comment below ku mhaka leyi mi vonisa ku yini. Yeah, loko ku ri amukeza subscribe bata kombela mi click subscribe.